Mama wakwaba wofre me adwoa searching mesrel na wa subscribe to my channel. Mia notification bell no so for more news. Ebusuafo enkane no ana yeto aba wo Ghana ha yede atem didi dirty politics. Esanse na social media no embu iti se de ende ebu nti no ebi mo ede entro eda da Ghana fo a omoto aba ede ema omo no sesie no enye saa ena etibio kamia koyese sesie no Ghana politics asesa Ghana abato asesa sesie no Ghana fo ani abie omo hwe abanya oba obo omo efa no school sem school adan sisi hospitals akwan eniama ede impuntu eba enipa brabom ena sesie kamia koyese Ghana fo ehwe ede ato aba enti 2024 abato ide emube yehu papa oye political party bi na wo de wo se wo mfa wo policies mba atem didi na obedidi a ede na 2024 abato yi wo ba kon akon enkosi aga denti na make say sesie Ghana fo bi eni abre na Ghana ni bi a Kwaku manu a oye actor Kwaku manu ko gina Obuasi e de camera ko si ho ekotwa omo kwan ne so omo kwan nyinara enye na saa kwan na Kwaku manu ekotwa no His Excellency na nadodan Kwaku fado akwakoye kwan no neno ena Obuasi ni bi ono so abeso camera si ne so a wakeka na dwende a kire Kwaku manu se Kwaku manu mana we hypocrite kamia kwa yese 2024 you pesa we campaign dem o mapenda da mahama obia ne uni tracker obia ntumi enforce baby atowa bako na mum kana kware saa ekwan ya ode camera ekosi su kotwa se Obuasi kwan na enye no adenti na His Excellency na nadodan Kwaku fado koye kwan ni wie no onsan so enko back enfa camera ne nkosi wo se me be kan His Excellency na nadodan Kwaku fado aye kwan na ebusuafo ansa na me de ensema ye koso ebebre wo no de bia ye ka Obuasi asema ane Obuasi kwan ho asema asa agodo me ye ka ye fache ka be bia ka fa oh we ye kwan ya ye fa so akọ anam kwan na enye papa nti hwe se ka abenya accident ho abamuni oh de bia ye ka Obuasi kwan asema ase nipa ka de adi agoro but e kwan na ye nam so no nya papa sep ya se nkotre de bia me kasa se mo ase nkotre na de pa papa so ke kwan wi enti ebusa se Obuasi from Kumasi kosi Obuasi no MPC ni kwan we so ma mo gire mo ma ban ti mu ni ho ade bia nipa de car he car bia intinsi Kwaku manu ne so kakra Kwaku manu Christian Awuni ena ye friend say bigger quiz ena ho keka ho amose mo campaign dia ma mampenda da John Dramani Mahama no anase ndisi amayoku no se ne maka no ye ne mu nya asem because ye ntimi enforce mo chenchena asem mo koto aba ema party anase party bi mo amon choice mo asitinem ena mo hwe de ato aba which is fine. But Kwaku manu me pache wo NDC fo ba so more than 27 years o sahini eno mo abewule Ghana me pache Obuasi kwan no Kwaku manu na uni Ghana ha Kwaku manu ye penin seme o mampenda da Mahama face o be ye 7.5 years ni enche bia NDC face o a His Excellency na adwan Kwaku fado bai Obuasi kwan sa na na ete mesima akwa akotena Kumasi da me free Kumasi eba Obuasi ye di be 4 hours I kwan be 30 minutes to a journey and I say 40 minutes journey no ye de 4 hours any free Kumasi edu Obuasi because na kwan na nye and the corner kofa sa kwan so from Kumasi to Obuasi endu 40 minutes impona we do because His Excellency na adwan Kwaku fado akwakoye kwan na wo Kwaku manu NDC fo wo so no wantimi afa camera Obuasi Kwaku manu wo se ho na wo fi NDC fo wo so a mo kwan nye port wo sakese chese from Kumasi to Obuasi no hu ekwan ya Gyimii sa Kwaku manu wantumi afa camera nkwan kosi wa nkwan kotwa ankyere NDC fo se ekwan ne nye anana wuni Ghana ha adentina ya politics ya ase ya discriminate sa o campaign ya ma party bi obi ani wuni twaka wankasa na open na wo campaign but yen ka na kware mo se ekwan ye ndinda Kwaku manu ena mo campaign ya e de amoma penda da Mahama no mo se ekwan ye ndinda
economy na ye dollar rate na akoso ye mboto menye movie industry na egu ye nim se movie industry no say his excellency na Ado Kakufado free Flagstaff house and the metwa movie ansa na ye say movie industry no engu anasesen yo mo se movie industry na egu aba ne se na de kwan ho hia na se kwan ho hia wa sa Obuasi kwan na da ho nyende eda ho kwan ni tutu Obuasi ho na mutu gold kwan tutu nyende enso sa kwan na his excellency na Ado Kakufado na mo se oye west president nti mutu na mdo mampenda da mahama aba no o mampenda da mahama de Obuasi kwan na she green book ana green book na ira mon kwoti green book sa page na mo fa kwoto kwan no so na kwan ni nda so na yehu se kwan ni ye adwuma na ban na oban no waba be ya sa kwan no mo company de atia no watimi enya kokuduru afa camera kwa akosi wo se kwan ni his excellency ti oba tampa wa okoye ni so nkotwa mba efisa upe nsem hu adi propaganda na mpese mu ye ntem Kwaku when me say kwan na down how many years ni Obuasi kwan na down how many years ni NDC wa power no ehu wo say kwan ni ye sa video na wo try ni menji ni say NDC pencil na wo try currently ya na wo kokko try kwan ni so omo aye nti Kwaku manu san so ko back na fa camera kosi wo kotwa say Ghana for kwan na me try his excellency na Ado Kakufado eti ensu frɛ wo atwa kwan na maye na mu gya nhwehwe ni me no na me say aban bi eni Ghana ha no ma we yi akwan esen his excellency na Ado Kakufado and e bi nsi da whether you like it or not opa so ho akonfo opa no poison koshepo opa ko hage transformer no president since Kwame Nkrumah pencil till Ado no pencil aban bi eni ho se obetumi de ni sense ni bu se me yi akwan esen Ado nti Kwaku manu mu je nsem hu na mu de no sisi economy na mo de fa ho no mo ahwe hu se nya de be ya adwuma nti mo de kofa kwan so ekwan you don't go there because who ntimi compare NDC aban no to his excellency NDC 27 years no mabedi na who ntimi fan compare na Ado ni 8 years na waba bedi no eba na kwan ho a you can't so don't go there mo je nsem hu na mo de no se mo ye politics a se mo dwenga na ho na mo ye politics a mo ye politics crojin ye hu se ampa nyama se na hia ye NDC by se na no be solve se na omo ntimi anya wose wo ba no waba beye na aboanya ntimemfo no NPP wo so se na enye se nti na ese ye sack ye omo won ka no ye ntie na nsem hu na mu di na mu twa advert na mu ye se ne nya de beboa ti Kwaku benu san so ko back kwa na de camera ko si so no mo aye kona kotwa kwan no na yehu ye ni so ye ntie nsem a ode etudwa Kwaku manu wo hu wani kuase Kwaku manu kwan na wo de camera kosi so se Obuasi kwan no aye tantanta na ka anya se nento no se Kufuado waye adentina sisi nso onsa afa camera nkosi wona meka se kwan na wo ka ho asem no se Kufuado waye kwan mu nyina nipa boni ne sika mo pedi wo mahama mamu ntino mo nka no kure na mo pe kwan bia se mahama beba no mo nye sikadi meboa enano ya akwedi tree kwesi kwan so a tree ne bebo car no Kwaku manu buy be justify asem say MPP ni bi kwa betimi de ahye da popa me de car kwesi kwan why you who so ke kan wani manya so pan so Kwaku manu tu Kwaku manu enye wona waye why enye wona waye mu nyina sika ho pedi mahama mamu ntino enkayen mu se mona mosimu be yo mani ye mana se enti policy we ye ba ye man nurse for school free ye we say school free ye ba be san restore alawa no ye be san ama free education akọ continue ye be san boa ama scholarship ni anade na ye yan ka say mark ni ade no ma me fo wa me hia o aya ama me hia o baba ye ma say no mani na ere aba anase ye ba yenso matamu ahu ye ari yo mechia good evening matamu ahu se bia Ghana e wo se bosumi bia ye tua citizen bia ka because sika o system num se de moka na abro na nti ye ba pa akola bia ye be wo no na ya wo na wonya 5 years iku bia no ye betuo mka nanka aya kono we penini sori ya na je ben sankare ya no hemwa ense mo bekan na vemrem asif say emso na na dwen so e campaign ana na dwen so wenyan krofobia ono mu di nkomo woni wura fi say enipa na wo na NDC
nipa eko oni na mun na mo NDC for it is o kan bibia sa kire wo ma e dey na wo be so ka e so ka dia Ghana for be jetum na ebe hu sa dey we di ankoba na sa nemo na asidun ketia ko ya godo level say amanfo bi che position ni ada nti enne ha no eno no no problem nti o check se de be ya won mo yenya nto ba o ma sisi position ni ada na o ka kire o say game no enya ye over it means say o no kasa already no wa dia to say o mo kasa o no dia to say enya de o bitima di nkurim because on we say din ketia ha kwan ni schools oba we ya Bibi no bitima man go akase ko to ba de tia omo mbeto tia de mbeto tia because Ghana na ye wono ye wo mwa ani we nipa me yesen ne baby idea me yindiga manya video be very interesting ba ka sa video de kase ko timbo ne na obi amomo se ye na ye de se ye dwen o man no ye de mo na mo dwen o man no ye de enwi o man no afiri o si omo ba ana se omo nkoma koma omo nya de omo ye no kura ni position no na omo nkonko chim wa ne mra ofori mi jamanya ye nko chim wa no emo ane he for Ghana fo nti isi omo na da ene adefe ene nto e ba ba chim adwene mo na wo ye mo ara eduwa sa ya bo ane de odo mu bekom no ache wo chi wi a afa ne egosi okoso na fe o ma che na mo enti o mu nya ma ye no mte opposition no inso so mu di new team bi ba e be so nkofo akoma na se ndi ye ba no de o mu dwen ye power to me say o mu ba be tra kunya so na wo want me ankasa na wanye bibia e kwaja ye ma o kapre sana o paso o kire se ba se why na hwe na